Inggih hajang semangat ada sareng sami. Hanya semangat. Punapi gatra niki sareng sami. Becik. Inggih saha nggih becik sareng sami. Inggih lurus ke kelas. Pada asan. Saturang panganjali umat kawin. Om Swastiastu. Inggih menggih sareng sami. Inggih ada sareng sami. Sedurung Bapak ngelantur ring materi, Bapak jadi absen demen nggih siki-siki. Ratna? Iya, Pak. Inggih. Lola? Hadir. Komang Cempaka? Hadir, Pak. Inggih. Nah, samian hadir niki? Sampeyan, Pak. Inggih. Inggih ring rahim manggil Bapak baca ngelanturang materi sani buku sampun litang. Nah, buku sampun litang punika Bapak ngelanturang materi ngendini indik sekar alit. Inggih. Nah, dawa punika Bapak sampun taler nguningayang majeng ring alit-alit sareng sami ring rahim mangkin pacang melajahin napi. Pak. Inggih, terus. Sekarang dia, Pak. Inggih, patut pisan. Sareng napi malih. Tiang, Pak. Inggih. Sekar Agung. Inggih. Ring rahinan mangkin pacang melajahin sekar madya sareng sekar agung. Nah, sedurung lantur ring materi nami, napi ki ala-ala sareng sami sampun uning. Napi nike sekar madya. Nah, napi sani uningan alit-alit nike ngenen ini sekar madya sampun nike. Sira sani uning. Yang, Pak. Inggih, Pamela. Kadi kidung nih kan, Pak. Inggih, patut kadi kidung. Sekar madya. Nah, ring rahinan mangkin Bapak pacang lataran ngenen indik sekar madya. Sekar madya inggih punika kekidungan. Ketahnyane ngangge bahasa Jawi Tengahan sapunika. Nah, ring kidung puniki wenten pada ring sejane sakewanten nenten nganggen carik sekali ring sekar alit. Nah, ring sekar alit punika kan nganggen carik sapunika nggih. Nah, ring sekar madi puniki nenten kedangin untuk carik sapunika. Nah, sedurung ngelantur malih sapesira sane uning napi manten. Nah, sane uningan alit-alit teh puniki napi manten nike imbe sekar madya kidung. Tiang, Pak. Inggih, Cempaka lurus. Kidung warga Sari. Patut kidung warga Sari. Nah, kadi Bapak icat imbe nggih. Kawitan warga Sari sekadi Purwakaning. Nah, ada pasti sampun uning nggih. Kadi Ida Ratu, Asep Menyan, Turun Tirte, Miwasan Liliana. Nah, ring sekar madya puniki ring kidung puniki wenten taler malih kawitan tantri. Nah, kawitan tantri punika kegendingan tatkala wenten parikrama manusia yatnya sapunika. Nah, sedurung ngelantur malih Bapak ke materi sanelianan, napi ke wenten alit-alit sani durung resepang. Nah, renayan mungkin durus beri bagang sarang-sarang. Wenten jagi takenang malih ngeneni indik sekar madya. Nenten, Pak. Saking Ratna wenten Nenten, Pak. Pamela inggih samian nenten pasti sampean sampun meresep tapi nike ngendik materi sekar madya. Nggih. Sani mangkin Bapak pacang ngelantur ring sekar agung. Nah, ring sekar agung puniki alih-alih sareng sami niki sampun uning. Napi nike sekar agung sapunika. Tiang, Pak. Nggih, lurus. Kekawin nih kan, Pak. Inggih, patut ring sekar agung punika kakawin sakewanten iriki Bapak pacang nelantarang mangde alih-alih puniki uning napi niki sepatutne sekar agung santukan sanepak cingga ring awis kali mangkin punika wenten sane salah kaprah sapunika. Nah, wenten ngene kayang sekar agung punika wirama tapi kayak pada wirama sarang kekawin sapunika kan akeh mungkin petakan sapunika. Nah, pan latarang ring sekar agung punika
wenten kawastanin wirame sapunika nggih. Wirame. Nah, wirame punika pinake gegendingan nyane. Sane kawastanin kekawin punika anduk buku nyane. Nah, nike sane wastane minayan nah punika wirame sareng kekawin. Nah, imbe nyane bapak ambil imbe wirame nike sekadi wirame seronce mande malon sapunika. Rajani miwah sadilianan. Nah, kekawin punika buku nyane sekadi napi. Barada Yuda sapunika, Ramayana sapunika. Nah, wirame punika masuk ngeranjing ring buku kekawin. Sane mawaste kawin Barada Yuda sapunika. Nah, napi ke sampun resep adik-adik sami wenten yang kita kenal malih. Nende napi niku wirame, napi niku kekawin sampun kersep nggih? Sampun. Nah, ring wirame punika wenten kawastanin guru sareng napi sira-sira uning. Buka halaman buku 12 nggih. Durusan Cina Umun. Nah, ring Sekar Agung, ring wirame punika wenten napi manten? Wenten lagu. Nggih, lagu malih. Urete. Nggih, urte malih. Mantra. Nggih, patut matre. Matre. Nggih. Nah, ring Sekar Agung punika ring wirame wenten guru, lagu, Urete. matre. Sapunika nggih. Nggih. Sedurung melantur malih wenten jagi takenan malih. Nenten Pak. Wenten nggih. Majeng ring Ratna wenten jagi takenan malih. Nenten Pak. Nggih. Majeng ring Pamela wenten jagi takenan ngenenin indik Sekar Agung sapunika. Nenten. Inggih nenten. Inggih. Wanda sekalian sapunika materi sani persidebat yang Bapak ring lain mangkin. Dumugi adik-adik sareng sami ngresep napi kedatangan Bapak Iwau nggih. Nah, malih auku sani pacang rauh Bapak pacang menikahin. Adik-adik sareng sami ngendingan kekidungan Sekar Madya bebas dan nggih. Lurus dumun buka halaman bukunya nih halaman 15. Nah, ini ku wenten tugas. Lurus karyanin malih auku sani pacang rauh kumpul nggih. Wenten malih jadi takenan ngenindik tugas sani icat Bapak ring lahin mangkin. Nenten nggih. Jadi nenten puputan Bapak anduk para mesanti nggih. Pada asalnya. Nggih jurusan Aturang para mesanti kantin. Om Santi 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 Om.